dikit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sahabat SDIT Al-Furqan TV Palembang. Tadi ada kesalahan teknis. Insya Allah kita akan mulai dari awal sekarang. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Wallazina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina zalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Innal ladzina yuhadduna allaha wa rasulah wa kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Yauma yab'asuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Alam taro anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah
Innallaha bikulli syai'in alim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa summa ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Wa iza ja'uka yauka bima lam yuhayyika bihillah wa yuqalu wa yakuluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatana. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah zalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa izlam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. A'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun.
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادكم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لهم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Demikianlah tadi kami membaca surah Al-Mujadalah ayat 1 hingga 22. Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat SD IT Al Furqan TV Palembang, sekarang saya akan membacakan surat Al-Muluk.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimum bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samai ay yakhshifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Awalam yarau walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ilat tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Ala ya'lamu Amman hadzal ladzi yarzuqukum Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman ilil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ja'ala lakumul
Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama Benar. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirum mubin. falamma Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana wa man yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baiklah sahabat SDIT Al-Furqan TV Palembang. Sekarang saya akan membacakan surah Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tanajaitum fala la tattakhizu aduwwi wa aduwakum awliya atulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haq yukhrijuna rasula wa iyyakum fala antu'minu billahi wa rasulih billahi rabbikum in kuntum kharajatum jihadan fi sabili wa batigha amardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil iyaskafukum ya'udu
Yaqulu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. La tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim allazina ma'ah wallazi ma'ah iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abada hatta tu'minu billahi rabbikum hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana la taj'alna fitnatan Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha hawal yaumal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzi na'adaitum fala adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum li antabarruhum wa tuqsitu ilaihim aidi innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina lam naqatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humus zalimun. Ya ayyuhallazina amanu iza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu
Allah Allahu a'lamu bima biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatil fala tarji'ul hunna ilal kuffar ilal kuffar lahunna hil lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum tawallauhum antankihuhunna fa iza ataitumuhunna ujurahum wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu iza zalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul lazina zahabat azwajukum mislama anfakum wattaqullah allazi antum bihi mu'minun. Kita lagi. Ya ayyuhan nabiyyu iza ja'akul mu'minatu ya ayyuhallazina ya ayyuhan nabiyyu iza ja'akul akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna alla yushrikna billahi syai'aw wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'sinaka bibuhtani wala ya'tina bibuhtani yaftarinahu biaidihin baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallahu qawma ghadiballahu alaihim wala qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur.
Sadaqallahul azim. Sahabat SDIT Al-Furqan TV Palembang, demikian penampilan kami di program Tasmiul Quran. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhum ma jahirna wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Kalau siswa baru Ustaz ya, misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa Bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya,
Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya